Mā tauranga e mahi tahi ana a Ngāti Whātua me te wānanga aronui o Tāmaki Makaurau. E whai wāhi ai te hunga rangatahi o Ngāti Whātua tonu ki te whare wānanga. He ha hoki e nei huarahi, kei a te Okiwa McLean nā whakamahuki. Ko te manu e kai ana i te mā tauranga, nō nā, te ao. The summer is about bringing Ngāti Whātua rangatahi together to look at raising tertiary aspiration. Today is about bringing them back to the whenua, learning about Ngāti Whātua, and then tomorrow they'll be hosted on campus at AUT to look at different tertiary options and how they can go into career pathways. Koi nei te rangi tuatahi o ngā rangi e toru ka whakahaerehia. Ka whakahaerehia tēnei hui e kōkiri whakamua ai, te rautaki mā tauranga a te iwi. Kia whakatoa i te kākono, kia whāngai i te kākono, kia tupu ai wenei rākau, kia tū hei rangatira mo te iwi nei. AUT is looking at how to build meaningful relationships with iwi. Last year Ngāti Whātua come and approached us, so I definitely want to respond to iwi needs and how we can get more rangatahi into tertiary education. Kua hono tahi te whare aro nui o Tāmaki Makaurau kia Ngāti Whātua, ki te whakatauira i ngā hua o te mātauranga ki te whare wānanga. O tira me kore noa e tūpono ka whāia e enei rangatahi kia putai, te ihu. I like to study in agriculture, just to go back to my iwi, farming and that. Yeah. I want to study hospitality because I love cooking and learning different cultures for food. That program would not only benefit my iwi, but it would benefit Māori in general. Hei te rāhoro i ka kapi te wānanga nei, ko te manako nui o Ngāti Whātua ka angi tū ngā rangatahi nei i tō rātau ara ki te whai i ngā kete o te mātauranga. Te Okiwa McLean, te karere.